I sad postoje pitanja, a kakvo ipak će se postaviti Sjedinjene Američke Države prema tome što radi Putin na zaoštravanje situacije i eskalacije. Da on ugrožava opet sa svojim orješnikom, da ugrožava svojim balističkim raketama, da on neke gluposti govori, da on mora reagirati da po civilama udara Ukrajina, u Starobijeljsku, to je Luganska regija, to je Ukrajina teritorija. Tamo živjeli operatori dronova, dobro, udarili po ovom zgradi gdje su oni spavali, šta? A to zbog ovog moramo uništiti Kijev. I tu nema reakcije samo iz Washingtona. Čak Peking rekao da mi bih molili Rusiju da to ne radi. Peking je rekao. A Peking već imao nekoliko mirnih planova koji više manje govori o nekim principama međunarodnog prava. U ovom planu američkom ne spominje se međunarodno pravo. Nažalost. I tu je već gledano na ove sve koraci i pregovori, razgovore, sve sumnja se u iskrenosti američke pozicije. Što se tiče Ukrajine, u smislu, i završetka rata u Ukrajini. Da li on je za to da bude nekakav pravedan mirni ugovor? Ili neki obavezno ponižavajući, šta traži Moskva? Moskva želi ovi udarci da uplaši Ukrajince i oni će prihvatiti dosta ponižavajući ovaj mirni ugovor. U svakom slučaju mi za to da završimo ovaj rat i šta brže. Ali takve stvari kako vraćanje Rusiji teritoriji koja nije osvojila za 4 godine i 4 mjeseca, za ovako da ona završi rat, to nije jasno nama. I nije jasno zašto o tome mi moramo voditi diskusiju. Nije jasno zašto Washington čak ovaj predlog negdje razgovara sa Moskvom kao moguće razrješenje ovog rata. Nije jasno do kraja. Mi govorimo mi za mir, jasno, ali uslovi završetka mira moraju biti takvi da ne budu da za sljedeće godine, preko sljedeće godine bude novi rat. I u ovom smislu situacija je još do kraja nejasna. Još Ukrajina ovisi od Sjedinjenim Američkim Državama o rušenju balističkih raketa, znači o Patriotima, rakete za Patriot. I tu je dilema i opasnost i koju koristi Putin. Ako Washington će blokirati novi raketi Patrioti za Ukrajinu, Ukrajina ne može da se brani. I tu je razriješene ruke za Moskvu, gađa teritorije gdje god želi, koliko god želi. Balistikom, naravno. Dronovi i krstareće rakete mi možemo rušiti. I dosta efikasno. Ali balistika, aerobalistika, hipersonično oružje kao Cirkon, aerobalistika kao Kinžal. Ima dosta postignuća u Putinovom naoružanju. Tu smo bili u nekoj diskusiji sa bivšim ministrom vanjskih poslova Crne Gore koji je rekao u nekoj ruskoj kulturi. I ja sam morao reći da sadašnja ruska kultura to je Kinžal, Cirkon, Iskander i Rešnik. Ovo sve postignuće Putina u kulturi ruskoj. Više nema. I nema na vidiku. Samo u ovom pravcu idu. I sad govore da svi diplomati moraju izaći iz Kijeva, zbog toga opasnost po njihovi životi. Zapadni diplomati rekli da ne, ostajemo tu. I tu je iskače Medvedjev, bivši predsjednik Ruske federacije, koji govori, da dobro, ako će ovi poginut će, onda ja mislim imaju rezerve, još neki druge dođe ako oni ne baziraju na naši prijedloge. Isto govori Peskov.
Mi smo rekli svoja, a neka oni tamo odlučuju. A ko je dozvolio vama staviti ultimatum, ako vi ste Ujedinjenim narodom, u Savjetu bezbjednosti, Ukrajini i šire toga, da vi ćete gađati glavni grad i svi moraju pobjeći, a koji vam dao pravo? Ovo je ratni zločin. Vi ste čak ne nazvali ovo ratom. Dobro, ovo neka specijalna vojna operacija za rusko stanovništvo, ali specijalna vojna operacija je to na ratištu, prijatelji, na liniji fronta. Šta vi gađate po glavnom gradu, po objektima civilne kulture, vodosnabdjevanja, generaciji plina, elektrike i tako dalje. Ko je vam dao to pravo? To su vojne zločine, ratne zločine i protiv Putina pokrenuo to sudbeni nalog o hapšenju. Ali Trump bio u Kini i imamo neslužbene sad dojave da razgovara da Kina, Rusija i Sjedinjene Američke Države sruši Međunarodni sud pravde. Da ne bih niko slučajno odgovarao za zločine koje će biti počinjene u nekim vojnim akcijama. I to je Putin naravno podržao. Odlična ideja, ne znamo za Kinu. Ipak Kina oficijelno uvijek govori o tome da ona podržava međunarodno pravo. Tako je bila i Sjedinjene Američke Države do ove administracije. I u svakom slučaju vidjet ćemo i ovaj stav oficijelnog Washingtona prema Međunarodnom sudu pravde. Za sad oni njega ne priznaju. A osim toga, ako će koraci za njegovo uništenje, to je vrlo loše. Ako neće biti sada u međunarodnom odnosima nikakvog međunarodnog prava, jasno vi možete garantiram budu ratovi po cijeloj planeti. Po cijelom našem planetu i to je vrlo opasno. To je deseci ratova. One i tak idu u malim razmjerama uvijek. Ali za sad beskontrolno, ja ne znam kako će ovo sve zaustaviti. A zaustaviti treba. I treba da ima nekakva snaga koja bih makar za početak organizirala i faktički koncentrirala na jednom mjestu demokratske snage koje sad u rasulu poslije ove politike koje sad vodi Sjedinjene Američke Države. I bivši generalni sekretar NATO Rasmussen predlaže novu koaliciju demokratskih zemalja, uslovno nazvao D7, u koje bi ušli Evropska unija 1, Britanija 2, Kanada 3, Australija 4, Nova Zelandija 5, Japan 6, Južna Koreja 7. Znači, to je prvi okvir koaliciji koja bih morala između sebe dogovoriti pravila igre podrške, koja bih imala neki članak 5 kao u NATO, ali u ekonomskim odnosima, koja bi štitila privredu svih zajedno. Ova bih koalicija sada bih imala 30% bruto proizvoda svjetskog. Ovu koaliciju naravno mogli bih poslije priključiti i Sjedinjene Američke Države, a to je 24%, više nego 24,2%, to je privreda Sjedinjenih Američkih Država, da nekako suprotstaviti državama koji skloni diktaturima i skloni nekim djelatnosti agresivnoj na međunarodnoj areni. Ovo je ozvučio, naravno nije lako svima sad sve to koncentrirati na ovim poljima, ali kao ideja sad to
polako ide ako Sjedinjene Američke Države žele ostaviti Europu samo po sebi, demokratski svijet sam po sebi, a da više komunicira sa Ruskom federacijom, sa Kinom i da najviše komunicira same sa sobom. Najveći saveznik Sjedinjenih Američkih Država, to su Savezne Američke Države. Dobro. Naravno Izrael. To vidim. I u ovom smislu ove nove konfiguracije moguće, ali Putin računa da sad vrijeme kad demokratski svijet u rasulu, Amerika apsolutno drugačije se odnosi prema Europi, prema međunarodnom pravu, prema demokraciji. Damo drugačiji prioritete apsolutno. I u ovoj situaciji, dakle, Trump na vlasti, a Trump na vlasti sigurno do novembra, ako demokrati će pobijediti na ovim međuizborima za kongres i za senat, to bude sasvim drugačija situacija. Mora se neke biti promjene u politici, sigurno. Ali do tada on ima mogućnost djelovati kako on želi. I zato eskalira baš sada, u ovo vrijeme. I naravno bitno je da Ukrajina uz pomoć Evropljana to parira i bitno razgovarati sa Washingtonom da ne ide predaleko u odnosima sa Moskvom. Republikanci nisu prijatelji Kremlja, nikad nisu bili. To je po prvi put tako.